Siyambonga uNkulunkulu ugcinwa nguye. Amen. Esandleni somusa Jesu nguye kuphela lonemandla. Amen. Jesu nguye kuphela lonemandla. Ngiyacela bazalwane ukuthi ningabi munze, be very short. Khulume ngemangaliso la khuluma ngawo Jesu. Hayi nje umangaliso kodwa imimangaliso la khuluma ngayo. Incwadi ya Luka chapter number 7. La ngifuna sifunze khona abazalwane, la ngibeketelela nje ke ngicabanga ukuthi ngeke umfutho awushaya nje kahle nje sishaye kahle. Kodwa phela ke ngeke simlawule mongcwele la mangabe enta ngendlela yakhe, kodwa nje bengifisa ukukhuluma nje kahle. Mvanga ikhashana. Chapter number 7 bazalwane, incwadi ya Luka la sitawufunza khona namuhla. Kunemagama lengwathandzako la kule ncwadi. Kunetinto lombhali latitsintsako ekakhulu Jesu afakaze noma aphendvula umbuto lotsite labeka butwe wona babuta abafunzi baJohane. So yaphendvula ngeJesu. Siyatfola ukuthi la kule ncwadi Johane abe nebafunzi bakhe. Le ncwadi ya Luka lena bazalwane ingilenye tincwadi letinemandla letikhombisa noma letitfwele emandla emivangeli. Yengakho le ncwadi uma uyifunza ngisho indlela nje lebeka ngakhona iyakhombisa ukuthi incwadi lebhalwa ngumuntu lofunzile. This book was written by a learned man or a very educated man. Lemvotsa lena labayibitako labanye babayichaza bathi nguDr. Luka noma ngudokotela Luka. Luka abesati story sakhe. Even indlela loku arrangewe ngayo ama events in this book lentekako can tell you ukuthi this man is educated. Ingakho uma aqala Luka lapha ku chapter number 7 uqala ngekusitshela ngekutalwa kwaJohane. Uyasichazela ukuthi Johane watalwa njani. Johane lona make wakhe nguElizabeth, babe wakhe nguZakhariya. Bese bahleli labazalwane laba sikhathi lesidze bangabatholi bantwana. Sikhathi sasisidze
angabi naye umntwana. Kwaze kwathi ngalelinye lemalanga Zakariya wafikelwa lithuba lakhe noma itheme yakhe. Noma inkatho yadla yena kuthi nguye lokufanele ayoshisa impepho elathi leBhayibheli ke noma babachaza kuthiwa wathi Zakariya uma ehla ayongena ethempelini uyawushisa impepho kuthiwa wangena libandla abazalwane bebahleli kuthiwa bebahleli bamgathile bathandaza bangaphandle. Angenile Zakariya angephansi. Lithi iBhayibheli makasangena Zakariya angephansi wase kuvela ingilosi yaNkulunkulu kuye. Yase iyakhuluma uthi umkakhe utawukhulelwa. Babe nemva. Wangakholwa Zakariya indzaba yokuthi akakholwanga siva ngemphendvulo la iphendvulayo. Aphendvula ingelosi yaNkulunkulu. Uma aphendvula ingelosi yaNkulunkulu ngekuthi kutawukwenteka kanjani wakhombisa ukuthi yakudala uthangasishonga le. Kwangathi yathuthela ingelosi uthi awukholwa ngani ngilenkusho. Kuthiwa ke yaseyithi ingelosi ke ngoba sonke isikhathi sasho labantu mangabe nje kuthiwa the angel of the Lord. Sasho ukuthi bekushiwo kukhulunywa ngaNkulunkulu avele ngesimo sengelosi. Kuthiwa ke kwase kuthiwa ke lalela ke Zakariya nakho kutakwendeka kuwe. Wena sotawuba blind ngeke usabona ngoba awukalikholwa livi lakho. Lokho lekushoko lekushito kutawukwenteka. Kuthiwa bathiwa ke lo mkakho utawukhulela koja wena ngeke uze ubone utawuba imbumbuthe uze umfana ayawubelekwa kumkhathi emehlo akho avuleke. iBhayibheli ke lithi ke kwenteka kanjalo wakhulelwa Elizabeth. Wathi asakhulelwe ngiyabona netinyanga letisihlanu ingilosi yaNkulunkulu Gabriel. Ingilosi Gabriel yakhunywa edolobheni eJerusalema ngakukhumbula kahle. Yafika yathola intombatane lokuthiwa nguMaria. Yafika kuye yamtshela naye ukuthi utawukhulela utale indvodana. Uyethe igama layo ukuthi uJesu Kristu. Kanti ingelosi ifikile kuElizabeth. Yafika yathi utawukhulela utale indvodana. Ubuyetha igama layo ukuthi uJohane. Wathi lo muntu lona utawutala lo Johane utawuba umuntu lomkhulu. Lo muntu lona lo Johane utawulandzelwa abantu labanyenti. Lo muntu lona lo Johane utawubisela sive saka Israyeli asibuyisele kuNkulunkulu waso. Lo muntu lo Johane utawuletha ukuthula. Kukhulunywa nje ngaJohane. Kukhuluma lengilosi iyamchaza Johane. Wafika isikhathi watalwa Johane. Waba khona Johane siyawuva imivumo yakhe Johane. Uyabhala kuthiwa lo Johane lona utaba imessenger nje utaba gijima. Sebentu wakhe nje utaba gijima lumselela lo temva kwakhe lomkhulu kakhulu. Amemethela athi ngiliphimbo nje lememetehlane. Ngiselela indlela yanamlotako emva kwami. Wafika Johane wamemetela wenta
tintfo letitsite. Uma kasuka lapho Johane kube naletingeke tintfo iBhayibheli litibeka kodwa ngifuna kulanza ngigijima uma ngifuna kusheshe ngiqedze. Laseniyeta kutawutalwa Jesu sokufakaziwe ngaJesu usutawutalwa kanjani. Watalwa Jesu. Abhale lomunye umbhali makathi Jesu uma kete emhlabeni uthele kutewethula abantu imithwalo yakhe. Uthele Jesu utawuphilisa abantu. Uthele Jesu utawuthulula abantu. Uma unaka tintfo talabantu lababili kunetintfo letikhomo. Fakazile ingelosi ngetalwa kwabo. Iyafakaza ingelosi ngetalwa kaJesu. Kuyashiwo imisebenzi yaJohane. Iyashiwo imisebenzi yaJesu. Lithi iBhayibheli ke sengigijima. Wase uyamoshwa Johane. Wabaseje. Uma ngabe anapha base kuba khona tivumo letifakala. Kwaba khona tintfo noma tinkulumo letinye letivakala. So yathumela Johana ngathi makathumela uthumela kanjani kuphi. Kodwa nakuthiwa wakhipha umlayeto. Johana ufundzele verse 22. Yaphendula yathi kuwo, hambani nimlandise uJohane lokho enibonile nenikuzwile. Kusho Jesu emva kwekube Johane akhiphe letinqebu ukuthi atiye kuyobuda. Uthi lo muntu loyo nguye yini Jesu? Nguye yini lona lesimlizile? Noma akusuye siqhubeke silinze. Baba nguye yini? Johane kwente njani khona lesenguvile? Sengiveti netiti takhe lo muntu. Sengiveti mangaliso nemandla akhe lo muntu. Anigijime bafundzi niyokuva kahle. Nguye yini Jesu? Lona lolindzele noma kusuye sike siqhubeke silinze. Uma bafika Jesu angaqonzi ngo. Angathi Jesu nguye. Kodwa akhulume ngemimangaliso yakhe. Akhulume ngetintfo latetako netintfo letele kutoteta. Uthini makasho make verse 22. Yathi kuwo, hambani nimlandise uJohane. Yathi kubo hambani uyamathi Jesu Johane. Hamba bayatana nabantu. Jesus. Yingakho iBhayibheli lithi wathi makasana bo 5 months, 6 months. Wasuka ngalenyelanga Maria. Waphithidela. Oh Jesus. Walungisa wapakisha. Bathi sengengambe yohlola umhlobo wami. Ukhulelwe. Ngiyasola kodwa kahle ngikhumbula noma bokuElizabeth bebeka nabo 6 months. Lithi iBhayibheli wagijima wahamba Maria. Ayehlola umhlobo wakhe. Just Jesus. Akunetinto letikhulunywa eBhayibhelini letithusayo. Lithi waya. Lithi wathi makasakhulekela nje safikile khona. Lithi iBhayibheli wakhulekela. Wakhulekela ekhaya kaElizabeth. Lithi iBhayibheli wathi Elizabeth makeva. Lona lokhuluma ngoba ngikhuluma abalombhali it's like labantu abazange bebasengakabonani face to face. It's like someone else was outside the house. Lokunya inside. Kodwa na emaphimbo kwaba nemphimbo levouts ekhaya sikhulekile. Lithi iBhayibheli waqhuma umntwana ngephansi. uElizabeth wakhahlela umntwana waguma wathi makafika Maria wathi wena uhloniphekile wena ubusisekile spiritual sakho sibusekile ngoba wena uphethe umkhululi. Weba wakhahlela umntwana. Lithi iBhayibheli ngekhahlela kwamanje kuthiwa immediately umfana Johane
Johane wagcwaliswa ngamandla omoya ongcwele phakathi esibelethweni angakadala. Johane ude uyatalwa nje sowugcwele amandla kamoya ongcwele sowugijima ngesibinzi mina ngiliphimbo lelimemethako ehlane awusubani ngekele ugcwele amandla kamoya ongcwele. Johane nimtshela thini mama Izimpumputhe ziyabona. kahle Jesu ukuthi umuntu la unguye yini Jesu lesimlizi noma kusuke siqhubeke sike sithi kulinda Jesu jikisa abafundi baJohane hambani niyotshela Johane timpumputhe yabo futhi ma Izinyonga ziyahamba. izinyonga ziyahamba yebo ma Abanokhobo bayahlala. abanokhobo benza njani bayahlanjululwa yebo ma Izithuli ziyeza. izithuli siyeza yebo ma abafileyo benza njani bazalwane bayavuswa. bayavuswa Abampofu bayashunyayezwa. abampofu bayashunyayezwa ini ma ivangeli hey no Jesu nemandla namu Jesu akirathi wenta nje sibathi hey ngosiyami ngosini uthi Jesu apha nimtshele konke lenikubonile ningayi kokhuluma ngaleni ngakho jambani umtshela ngaleseni kubone lithi iBhayibheli malichaza lithi Jesu makakhuluma nalabafundi baJohane abekade asuka kokwenta imimangaliso leminene funza ngehla mawuthatha ufundzela ngehla utawubona abesuka kuyokwenta imimangaliso ingabo soyamtshela timbumbuthe siyabona tinyonga nato kanjalo tenta njani tinyonga siyahamba awusukani madoda awungathini koshaba kithi iBhayibheli lakuthini nganangemandla latholakala lapha evini laNkulunkulu tithunywa taJohana taphemvula tathi nanzekani bakithi nifike nimtshele konke lenikubonile kwenteka nalenivile kukhulunywa timbumbuse tiyabona tikude netishosha tiyahamba emalephela yaphiliswa tihulu tiyeva labafike bayavuswa nelivangeli liyashunyayelwa etimbuyeni awusukani bazalwane nelivangeli lisashunyayelwa etimbuyeni kunemandla lantenako uma seyifikile indoda yamadoda sewufikile Jesu uyephela lobonakala ngemandla akhe noma banawo labanye amandla abo kodwa akekho lonemandla afana nemandla akhe akafani nenyanga akafani nadokotela akafani nesangoma akafani nephilisi akafani nemthofo kodwa yena ungulone mandla onke abani nitshele Johane tiembumbuthe tiyabona imbumbuthe nanamuhla tisabona timbumbuthe nanamuhla tisabona yelivangeli laJesu Kristu lisashunyayelwa nenqubo esolo tisahamba ngoba livangeli lemandla livangeli leJesu livangeli lemandla livula timbumbuthe lisukumisa madoda tishosha bafika boJohane bafika boPeter igolide nesiliva asinalo lesikakunika kona egama likaJesu Kristu waseNazaretha rise up Enoch ngoba tishosha tiyasukuma bafika imbumbuthe
basasiziswa abantu basatishiya khona indaba na lisashunyayelwa ivangeli laJesu Kristu sashunyayelwa ivangeli bakithi sashunyayelwa ivangeli Dinama Ika Silevana Dinama Jali Dinama Jage Dinama Ika Dona Isusa Soki Yabazalwane lalela bakisi nakuletikhathi takini nakulamalanga kini lisashunyayelwa ivangeli lamandla nakulamalanga kina tikumbuthe tiyabona nakulamalanga kina tishosha tiyasukuma tiyahamba kulamalanga kina kusenteka imangaliso isenteka tifo ivangeli lamandla uJesu phela namandla uJesu phela ophilisayo uJesu phela lovusa abafile uJesu phela Jesu phela akusiyo umthakathi akusiyo inyanga akusiyo sangoma akusiyo developshipha akusiyo inyoka akusiyo imali akusiyo washo Jesu phela Jesu phela timpumutse tiyabona tiqute tiyasukuma uJesu phela labangakhuluma labangaboni bayabona labangeva bayeva labangahambi bayahamba labafile bayavuka awusibani madoda livangeli lisashunyayelwa etimbuyeni liyashunyayelwa etishiyeni liyashunyayelwa bakithi lisashunyayelwa ngeke sisuke kuye ngoba unemandla ethu ukuphila kwethu ulithemba lethu ngeke sengiyathakaza bakithi sisuke kuwe siyashona phuma thina sokha manyaka asingakhaleyo yasaleka kuwe siyaphi sisuke kuwe singashona sisona thina sokha
Mawuphuma la. Hamba ubatshele. Mawuphuma la. Hamba ubatshele. Timbumbutse tiyabona. Tishosha tiyasuka. Labafile bayavuka. Labangemva sebayeni. Hamba ubatshele. Kwangathi ngangimemethele. Ngimemethele ukuba bonke ababusi balenzalo. Kwangathi ngangimemethela nomhlengeni. Ngimemethele wonke amabutho alenzalo. Kwangathi ngangimemethela namuhla. Kwangathi nganguma phezulu ngime endaweni ephakeme kakhulu. Bese ngiyamemethela ngiyadeclarish. Ngimemethele ngaphansi komhlaba. Ngimemethele emkhathini. Ngimemethele eThosheni. Ngimemethele eTimfumpeni. Ngimemethele emathefeni worshipper. Ngimemethele konke tithawu. Nithi timbumbuthe tiyabona. Nithi timbumbuthe tiyasukuma. Nabagefa bayefa. Nithi labafile bayavuka. Nithi tetafeli zelala. Nifakeli ntashunyelwa. Nemandla. Ninemandla. Ninemandla lelifakeli. Ninemandla lelifakeli. Alifumi kuba ngithule. Alifumi kuba ngithule. Ninemandla. Abangaboni babo. Uthandaze tuthuka. Uthandaze tuthuka. Ayabona laba ngabo. Ayabona laba. Abe bangaboni sebayabona. Tishosha setisukumile tiyakithi. Yangena madoda ayivotha. Bengahambi isikhathi. Lithi iBhayibheli yangena ethempelini seyilandzela Jesu. Lithi seyidlema galoni seyiguma-guma. Sawuguma-guma njani? Tingude. Yasukuma tiyahamba. Seyileni imfatha Yesu. Eqhibini laseBethesayida. Wafika Jesu. Wafika thatha mfelo. Yasukuma imfatha. Efikile indoda yamandla. Efikile indoda yamandla. Labangaboni babo. Umbutho siyabona. Inyoma ziyahamba. Iy'thulo ziyezwa. Okenzeka kubantu kuyenzeka. Akukho okumahlulayo. Sikhuleke emphezulu. Inkosi yenamandla. Akukho nkosi la singasuka siye khona. Engani konke inkosi kuwe kuyenzeka. Ethi izwi uke wathi kunabafundi bakho abawethu namandla. Lethi iBhayibheli wathi bana nendoda elithi izwi kwasesizalweni sikanina yayivele ingaboni. Baba wethu namandla lethi izwi babuza abafundi bathi lokhu kuyisono sikabani. Ubani lolile abe unina noma uyise ukuze lo abe nje. Lethi izwi uNkulunkulu wethu namandla waphendula wathi lokhu kwenzelwe udumo lukaNkulunkulu. Baba wethu ukuze uNkulunkulu adunyiswe ngaye. uNkulunkulu namandla lethi Nkosi izwi wena wakha Nkosi the marvels. Baba wethu namandla waphikisela kathi wawafaka Nkosi emehlweni akhe. From that day wabona uNkulunkulu wethu ogcwele. Baba wethu namandla lethi iBhayibheli noma bebebuza ababhali uNkulunkulu wethu namandla bathi lo muntu uyisoni. Kodwa lithi iBhayibheli yaphendula indoda yathi nokuba uyisoni nokuba uyini I do not care, but there is one thing I know. I was blind, now I see. Egama likaJesu Kristu waseNazaretha, meaning there is no more turning back. Egama likaJesu waseNazaretha izwe inkosi uDavide ibuza ithi, is there any yet in the house of Saul that I may show him kindness for the sake of Jonathan? The Bible says, baphendula bathi khona uMephibosheth indodana kaJonathan bathi ilunyoka enyawo zombili. The Bible says, wamemeza uDavide wathi makalethwe
Baba wethu namandla bayafika uNkulunkulu wethu namandla wahlaliswa namakhosi nabo ubunyonga bakhe egama likaJesu Kristu waseNazaretha. The table covered his lameness egama likaJesu waseNazaretha. Ngoba efikeni kwethu kuwe uNkulunkulu wethu namandla siyaphulukiswa. Amezwa Nkosi bayezwa Baba wethu namandla ngizombhali uNkulunkulu wethu namandla athi ngakhuluma kuwe usenesikhathi athi kodwa wathi awuzwa ngokuba wasekudaleni bengalizwi izwi lami kodwa efikeni kwakho Nkosi abamezwa bayezwa egama likaJesu waseNazaretha. Awu Nkosi ngizothiwa ngelinye ilanga kunamadoda akahlala uNkulunkulu wethu enokhoko kodwa uNkulunkulu namandla kuthiwa enza uNkulunkulu isinqumo athi nokuba siyafa nokuba siyaphila Baba wethu namandla umasilala siyafa kuthiwa Nkosi enkasimula kuthiwa Nkosi ama-Arama yekhempile ezoduma omkhulu Baba wethu namandla egama likaJesu waseNazaretha ngokuba nokhoko liyalashwa kuwe egama likaJesu. Sikunika udumo swile Nkosi uNkulunkulu namandla in the Old Testament uNkosi khona Nkosi inceku yakho namandla nokhoko Baba wethu namandla lelashwa egama likaJesu waseNazaretha. Size kuwe Nkosi akukho Nkosi okwenzeki kuwe isifo zeminyaka Nkosi uyayiphulukisa. Ethi iBhayibheli kunendoda ebisihleli for 38 years Baba wethu namandla ihlele eduze kwendlini kwasho ukuthi sewufikile wena egama likaJesu Kristu waseNazaretha. La kufika wena Nkosi zonke izinto ezenzeka okumenzeki kubantu Nkosi kuyenzeka kuwe ngokukholwayo akukho Nkosi okumenzeke egama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkosi nakulendawo yongihamba nakulendawo egama likaJesu Kristu waseNazaretha. Inkosi namandla selaphe uNkulunkulu wethu namandla siphulukise uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thembulewona leyo Nkosi ngomsebenzi oseyimpilweni zethu waqalwa nguwe Baba wethu namandla uzakufeza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Uyinkosi namandla phakeme kakhulu uNkulunkulu wethu ongcwele. Gama lakho Nkosi liyabonga ezulwini izingelosi Mhlabeni Nkosi liyabonga ngabantu alikho Nkosi elifana nalo. Ngalo Nkosi lokufanele in the mighty name of Jesus Christ.